Omukoro gw'okushitamisa Sabadikoni wa kataano Venerable Reverend Geoffrey Msibwe ow'obusabadikoni bwa Bigyera omu bureeberezi bwa North West Ankole gukoreirwe aha ishomero rya Bigyera kandi gwebembeirwe omureeberezi Amos Magezi. Ija kworobera omureeberezi wa North West Ankole kandi nabwo kwari kwija kuhereza omukuru w'ihanga eri ekitiinisa mbwenu kati mushabe akora atyo. Tangaza ainunu obiyena akidikoni nitusimba Ruhanga munonga ahabwebyo. Yowe Reverend Geoffrey Msibwe nendahera okworobera omureeberezi wa North West Ankole kuko ebigambo ebirungi by'omukanone birikuragira Ruhanga kwatsa atyo. Dr. Agre Byamukama owa Byamukama Holistic Medcare oburire ashabira otirwe omu ntebe obutashorora mu madiini yaba nakora omurimo ogumukwatiibwe. Osho bagambira ebintu ebirabagasire kugira ngo enjiri ey'obibiro mu kyaro eki omu kanisa yawe etari fokusha. Mwene kyo paro yawe nakora okweta abantu ba Efeso byatendekire boona ngo beije abagambira ebigambo eby'ahambwero. Ekanisa ne kanisa ya Yesu kandi Yesu tashorora. Yesu takoraki takushorora nambwe nobunija nasima ki Ruhanga. Abireho no kurundana sente zo kugura emotoka ya miliyoni 6 okwirukanza emirimo y'obusabadikoni obu. Yebyo nokureba mutwaronda entambura y'obusabadikoni. Actually not only obusabadikoni ninga sabadikoni wenka konka plan ekabende jang kugendera kimwe hansi na n'abahulizi bitu kureba ngo bine entambura zirunonje munonga rero bakabona kujanjazya umurimo mulungi gwa Mukama. Umugandi abanyadini basimira abazira barikwehayo kushomesa abana babo bigambirwa aha mukoro gwo kwijuka amagaragayi nawo wabireho minisita w'amakorero n'obushubuzi Francis Mwebesa aho muri Mbarara. Omusha Padre na mwana na mutimori kwera turwanguyi obundi ekyokwenda kuyiha omwana nakoreka ngutyo kyarumu n'omuhabura eki nakora eki n'otooza oku natoro hati abaana bariyo mbahumura nibiza omu bihumuro ntukyete cyumuro konga nkimanyisa ngu abaana bizire kwenda school fees yogarraho amagira ki aha masomero. Kari Mukama gume nimwe kareke n'ubusinge mwe bari kwija Mukama nabakunda. Kinareba ati ngaki umbantu ngaki hano umbantu ukuri binabire kora kari koko muko ajyo mukuru bo bajya mukumanya nabo kushuru bwinja bwabashomisi ile kampuni yataka kuba ningambira imaba abatatu juma bana bakushuru bwinja bicyaro cyitwaro by'agatukuru kahirizi kakuriya ngo mwana yana gatukuru ayi qualification atikinga priority amwana ukubana Gasha kwa Timothy Mshabe na Ali Waswa.